Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Apa gairah yakuna walahu man fis samawati wal ardi wa ilaihi yurja'un. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal wal tang summa qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar. Balaga rasulul karim ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Alhamdulillah. Olimai pada daripada sasi tantra syukur ketandrigang kata lalu pengalah ta'ala sebangkadai dari umur Yerega naweriki kesempatan melo maktigunang ni sisa umur dari 7 pengalataan. Ilaw maniri pengalataan sa rekwang mengi iegaw malabi paraka na pancadi nagkimati Allah Ta'ala investasi modala mati mangolores ya rajan na pangala Ta'ala. Nawadiki lolongang syafaat atau pangobbi kadanay mati pangala Ta'ala ri padan masyar ya ibadi isininna atakku udkhulul jannat bi ni'mati. Ang kariwaya rampai makadai Allah Ta'ala tama no suruh pega baban na suruga melo mula. Ya alhamdulillah ini yang kehadirin awiriki bapolay siagay egana decing seripam mangina romati mancaji ipake mangolo risyara janang pengelatan. Nasininan tumabi kong kehadir perlui ripahang idi makadayaro idi rupa nataroy pengelatan. Pertama-tama yan narito nataro kiri alam arwah. Narito nonroye taroy pengalatala nyawa deepa nabatataw. Siaga yoga na riwayat rampai makadai iro alam silampu i Baitullah
Yaya na to nang ka biasa to pandrita ata. Pupura ni pugaw masayang pura ni masampaja sunna. Nilorang ni tuli tutsinga-tsinga. Na kade pungalata na ang kato onrong na bu rilebo na yero baitulay untuk nonre ito si makasiwiyang yero malaika baka nyawa ta idi engkay mapupwewe uray na taro pungalata lang pri alam arwah. Narikuburan ni narati ni jangka na mondo ri alam arwah. Napaliti si pungalata lalori alam rahim. Jadi ro alam rahim ako mi agasan na makunrayeng koy makunrayeng ka rahim na ya ko Abdurrahim megamo. Ya natunang ka to panrita makadayero makunraye koy gandengi. Ngade na mapat dialagka na sa bangka memang ala di lalan na watak pala na ala keseimbangan. Kena pade di urone na rekoy gandek ki lautan tedong. Dia narati bendoro mapat dini arwita. Sebab digaga ala keseimbangan. Dinareko narati ni onrong ni si etata. Sinampak mi. Yaro kami na sinampak. Arwa ulang ate asira ulang. Apalit ni pengalata lori alam. Syahada. Yan na makukewe yung kayonroy. Siya gato si etata mundo polino di alam syahada nasa labita. Hasadu ummati. Etana umma kumondrok polino sitina wasabeina. Akomi antara 60 sampai 70 tahun. Ikoya umurku pas tanggal 16 Juli 2023 70 nih. Jadi general penuh. Unabita 70 mi ako 70 mi lebih siulang dena ga tupengang ki Romalangit ko. Jadi itu melebih kong hadir. Anayero ya sang mamateng dena wading idi makada palabiwi. Jadi itu melebih kan. Jadi engkau melo pelatuki tidak masalah kematian. Takong kemana jamaah silarona pole makpere jama pole matasbi pole makjuma lisulo boleh mengerok mate dene loreng agamanta tulipau makadai mate dene loreng nabitai poiro mate mandadai makadawe yano labat du ichi dai dene ichi danari ko pa pirjama dene ichi danari ko pa sempajang palagi ko pa tasbih punco nada yami tu tahu mati mendada tahu angkai dari to makada dene diweri kesempatan popula dece ginamo riti nini malomo Pak pokarewan ni natalipungi panitia Pak waktu kusion ni maperiksa kuro Dr. Ahiruddin ahli jantung pokarewan ni natalipungi panitia kikulalaway agak si pauyo naramalam na puli matokta jadi makay iro amatengay ko angkat na de gaga amala na ayan na tiasa tahu cik 5 tahun ipiara lay rawa aki terus nini malo mo na mati mendadak mato itu ya kuy di papir jamaah idi pasampajang idi papuasay idi makasinge agasana urusan linota pecon ada makasimanang sebagai uberani pauye katuki kupura kita kabir
Age pau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menjapu sempajak puang. Tutungak puang, amat tengak puang. Idi mana ni puang serakam. Bakang idi saji kung ke hadir ke pasampajangnya. Kira-kira napa ki 5 tahun na didi memen ni tumatot na masampajang. Daripada itu melolo umrah. 20-30 itiran ni opor itiran ni gasan na pagkan ihram. Di makotono din jadi kung ka tau mate na napaberejama magasing hubungan na padan na rupa tao ede aja lalo tulita pau makada mate mandada yamitu mate mandada tau de ne ruwere kesempatan pugok dating na sini na tumay kanten aja di pura si denre ipalete siti lori alam barza jadi bahasa ne denre 70 na sinabita. Kemudian ayan naro dena neris seprediksi makada siaga tahun na pematu tama tau eri suruh ke pamasin ng pangalatal. Ka sabak mantan cama kubilaw biasa. Napalipang na siyang hostas engka gagamil waktu to na mitpa. Alay makada agaro makada melo kata Pak Guru Pak Doangang aga. Makada tepak guroka paduang yero matengah-tengah mate. Magai namuluki matengah mate. Makada de ule matajang metta. Allah de nagan kapasitaw kasi mate jadi de na meter matajang. Jadi itu lebih hadir. Jadi makasih denre. Jadi ano denre 5 onrong. Gaganang karampe nabita si di riwayat hadis makadem lil mu'mini hamsatu ayadeng iroi di umat selenge engka 5 hari kemenangatan engka aso puncak kegembiraan kita. Jadi latu rapa rio ero nariko ero tue. Pertama-tama yanari itu nariko rilalan na ero tas sosisiwan ne de gaga anu harang ipapule. De gaga pelanggaran ipapule. Mamesem-mesem de ero rilalan na 24 jam. Yanar na pakalor na bita, yanar oso kami nang melebihi di umat seleng. Jadi magampang tu irisa makada oe nang matutu salah si ka unange. Unange makusi berarti tania waktu kegembiraan, tania puncak gembiraan. As-salong korat itu. Ina mo juma na dito mak juma. Aso lang itu aso bangkerok itu ramalang dia itu mah puasa. Puncak nada dia gagah. Tiada hari tanpa kejahatan. Jadi itu bagus. Ya naro musidi. Di magampan ni. Magampan lah dia ni kasanay. Yukur makada nang soe. Alhamdulillah. Megamoy de cing upapole na ye lumajay. Demi tu nila orang yang rekruta tu lipau. Biasa ku ramalangi cerita nasa alhamdulillah ramalan na yun. Bikasiralat tu baca aku. Mana pau. Na siyang agamate. Po na sabak. Kung ipau irtas di amala. Ipau makadiya de cuy guys sumanga kuki masige. Potulemi de ganga matok simper kamakama katita makada. Iya si jago. Insyaallah. Tetapi upan apa nanangka. Matok katita makada. Iya si dia cau kak kupang kajene. Insyaallah marutungnya malakta 30 tahun lebih. Nah jadi dia nak ditulipau. Maka alhamdulillah puasaku alhamdulillah sumbang aku. Jadi kung ketemu tanah iki
akada banne alhamdulillah aja na tapawi biasa tong katau timelo tu hapawi melo giroyaseng atau merioi jadi temu lebih kung kaya hadir. Yang kedua yang hari itu aso merajata ini yang hari itu aso ipasuta po dari alam sahada di dalam keadaan sakaratul maut meloni mas sarang nyawata nia tubuta nekia nabimbingi pengalata nawiriki pengalata ala akasan na petunjuk na panonorengi malaika lo pak guru ki pak biasa ni kapo po makadawatuku yo penama ki rumah sakit wahiding yu pandang magai kalau ka mandambang mati lo nunggu sidero malam pertama nayak mun tengah daku lelak buka apa mati kemudian lupa iloko malam ketiga inaro sidapik jikonero wita makade mapasanga makada upan na di umat seleng inariko engka malasa tahu saya aja kasih tabatama ako rumah sakit tanya seleng payak kita orang imatu dalam keadaan sakaratul maut na ijalo kayo tanda salib jadi itu lebih kung hadir tahu saya aja nakuki rumah sakit agak sana yang non Islam sikasina main kena agak sana rumah sakit Islam di Makassar atau di tempat lain sabayro sida pingkuno ko usali sa mana Kristeng. Katot tama iro pada lona bimbingi jelo kay makare iro mui tayo yasi. Jadi tong lebih kung gani. Jadi na yan nariko engkaki salaywi alam sahada rigaw angkana engkaki baca kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah najamingi pengalatala nabita narito de talolong pakutana biasa na aki kuburuin leteki mati rit leteng siratan musaki salama jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah uraka mapangajian ngaku daerah Sidrap Yasi cawe ini buluwe maramatasang endrekang ipawi ta pamakada cocok nito bare ustaz makaraga cocok na yaman itu tumulay garusu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ibaja ini mas sempajang makadaka ya ko pajaki mas sempajang makat dolilah tetap baca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi anai mereka salama kiye boleh riasan ye dalam keadaan sakaratul maut yana tu puncak dia antita yana tu tanraranut taidi ini khususnya umatna Muhammad. Kemudian yang ketiga yang hari itu riwat tu ripata mata suruga pamasina pengalatala irong kana dari makadani pengalatala mati ya ibadi esilina taku udhul jannata tamanu suruga bini amati nasaba nikmatku angkara den repo makada kato makada tama ko suruga pegai baban na suruga melo mola jadi dito matu tandra riota puncak kegembiraan kita nareko disuruh ni tama disuruh ke pembasian pengalatala. Kemudian yang kelima yang hari itu nareko matu ijelokan ni tawe dari itu makadang iwerin ni kesempatan ri pengalatala yuka niro hijab palawai wadinge matang alori pengalatala. Jadi di kegembiraan tamatu nariko talau ni rupa lawai wading mitai agasana wasewai ri pengalan taala. Nah sini nah tu mekadir. Dia jaga iulangi tentu tapaham makadai yang kini ko agasana Muharram Hijriyah. Pawita koni kampo kuita pak kawita ko nasi di si kampo pun. Mande kapang pengari kakon ceula ada bola lete kapul pangkajene metau itu inalawai aja nih temu lebih ngadir aja nih mabe
Ayero kasana nire meloy rampe maka de yero idi umat selengis sebahagian rayakan yero hari miladia si bawa hijriah biasa berbeda. Patun riolo pas ang kata molika matasya ki daerah Sidrap lalau perbatasan Wajo pas malam tahun baru miladia sepanjang lisuka letuk belawang samanna dega gatau matunu balemana ko yolo bolana hijriah peganero patasange bukamay patasang ko kalingan nero patasang tak 200 300 sabusi sang malapo bicin na bering ko sikola dega dega masola dega bangunan na wadi jadi bangunan tak makiguna yero daripada petasang lega rusuh. Apalagi nak kena toni ayak makanya pengalatan innal muwadzirina kanu ikhwan saya. Naya tahu mapata lebih-lebih tahu kesana bersaudara dengan setan. Tetapi pada tahun itu juga losika ceramah seliu kampung malam 1 Muharram. Subhanallah. Legaga menu-menu. Magi waktu na hijriah siap buma patasang. Dan karena iro bani bola na mapat dia ro na matandro-tandro makadupan na matero patasang. Tuh lebih kun ke hadir. Iya na bahasa ini berbeda carata sambut iro ulang miladia si bawa ulang yari to makada hijriah. Aga artinya iro hijriah siaga yang ande kuruta maka iro hijriah sange betulna isalaiwi gau harange nato lauri anu madecenge. Tuana riolo yolona tahun 2023 atau 1444 apa ki de na to mak juma insyaallah kulima tu 1445 rajini yana ro hijrah betulna isalaiwi ro gau subahai nato lauri anu napurioe pengala ta'ala. Kemudian angkato sebahagian agasana nariko ulam harangi maafan rampe guru taya. Biasa nariko ulam harangi sebahagian de namelo mapak boting. Apalagi arabai itu nakba. Engka iro sebagian ku arabai de na law mapasapang kajene. Rogi ko, di na tarala balukmo, kude mo no. Bakang kato biasa makada, aja nak mo no, jokay ko, asaraban to na takdan na pusi mo. Nayiro ko takdan na ipusi, pamase. Maga na bichini din kekwe, di na patakdan na ipusita, latu makukwe, nulegang kautu ni. Yaji ko tumelo masige. Kenapa tumapanger jadi sedih tu kebahagiaan ariko tak dene pusi abalanya itu ariko tulen ke pusi teletu maulu jadi itu lebih ia perlu diseberluas sebab mai ke ero paham-paham seperti pertama karaja mono mulom jok kana mate tu nene mo Suraba kamisi mate muremu Juma mate, pegang yang rejok kah? Jadi itu mobil. Jadi agak betul nada ye, yero senge muharram, memang artinya haram betul na. Yero anu harange ya belaiwi, yero anu harange aja nari papole ipamegewi peringeratan na ulan agasana ulan muharram. Wita koni pangkajeni ada to makada koni Sulawesi Selatan mapamula ni mega tau mapabuting ulam muharram sabab magai maju ni agamata poncona mai kana mubalik agodi ngasana sebar luas ngai masalah asanai kemudian matu nareko 10 Muharram tahu tu kor 10 Muharram ni mesti melipat tapi pasero pakodom pajje
Yede na marigaga na rikode to gaga atitta de to gaga niya si kira-kira untuk pasalama kiro patapit latu tope mang pansan kita ko belawaro makukwe marwani pa balu plastik wita dakude pa bajang 10 muarang mkanita ma pa balu plastik ma bani meloni si minggu ko lapangan belawar itu dak bae kan 10 muharang jadi to lebih kun kayak hadir jadi iya nade na nabitta wattuna hijrah magai pertama-tama latu di Madinah aga tapana jama naritu mebu i masigi ya naritu masjid Kuba ya nuru pertama-tama masigi nebu nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibatuana ibaru parlihat curi deto na tumabangun na ikia ya usaha sari kwa mangi ipamigay perhatian kalori masjid. So maka nabitang mambana masjidan nigi bangun masjid banallahu baitan bil jannah. Ye burengi bola ri Allah Taala hati kasana ri surga pamasen ang Allah Taala. Tumalabi kong kahadir tomorrow sa sioni boleh noli ka macerama de ulah. Saba mapinre to jami na malahit eletong mapinre to jam malaeletong na yero anak lolo itu ya uruntu anak lolo bunga jaje nigi bunga neng kalinga sa dana ya totu malat naturusi isikasi natu nareko engka anak tajaji idi ambona bangi ajak na beli boleh yoli. Ajak ma beli boleh pak belu lame. Salah cik di manca di pak belu lame itu. Ajak ma beli boleh panya pas sabu-sabu. Salah cik di ma tu malopoi mas sabu-sabu. Beli boleh pak bitte mano yoli bangi mesa. Ma jadi pak bitte mano tu. Tiga konsideran pemiwajo. Atau melebih kong kayak hadir. Jadi iya no rendre deu lao hadapku aja na iko na maseng letu ele moni ele tonge anak lolo masaba padahal irona lolo melomi yan itu kebiasaan anak lolo itendra tulipa wali ro kasana palina serko aja na tat kita naike makukwe to mege dina astagfirullah ele tong ya Allah mudah-mudahan tanah ele lebih kong kaya jadi ini umat selenge para lui akasana di Bandung ya masalah-masalah aja Nabi tama masalah salang akasana dinari itu masih jadi agapi betul na yero ini umat selenge para lui si mata pikir iki masih ta sabab masih maka dari Nabi tama masalah salang innal masajida buyut Allah majepu masigi bolanay pangalla Ta'ala. Katul tau si ditala Abdullah bin Mu'am bin Maktum maka yaro tau buta. Lawi mangolok ko nabita makada surun Allah Ta'ala wadi gagasiya wala Allah bere jama' po. Makada pangalla Ta'ala magay yung kada buta ka. Jayaga na sa pangalla Ta'ala. Abdullah bin Maktum mo buta kalau to ko masigi muingkali nga bange makan doe wingkali nga lada namo manyawa mi pak bange wingkali nga to ko wala ko makalaw ka berjama mo buta ko jadi lesu Abdullah bin Maktum podangi bainena law ko malenga tulu ko pa sa sentral pangkajene mali tulu 100 metere napa sisio bolana adengin na si bawa baban na masige Islamic Center tungkat melo masige na nala cucur na katani tapi suatu ketika lo masige lepai pakatan nina buang waktu na buang gorai malaika maka dai puang dosana Abdullah bin Maktum adam pengmanangi man rasa-rasa lo mak pirjama kemudian lisu mapasule buas sih angkasi makada sininna dosana si bolana Abdullah bin Maktum
adam pamanangi agasan na dosana. Kemudian yang ketiga, buasi ang kana tau malolo tapalau makai napa natiwi lauri masigi. Maka dia Abdullah bin Maktub laono nak masempajene to masempajang. Ana po yero kaloloe yero ya naseng dewas sempajang. Magi na dia masempajang tania ka tahu. Berarti kung ka salang na sempajat tanya tahu jadi patambayi. Lebih kung kay hadir. Jadi lebih kung masigi perlu agasan na iroasi. Bahkan kau runtuh maka dia patol mabere jama. Si semi tu mabere jama mengeribi konrongi denre apalagi ko yala isa na nilai winabita 5 ngesos setengah denre asli na sempajam mengeribita. Jadi hadir. Jadi anggapi nade kata-kata serko mangi ilisati masih kita. Atau lebih kandir. Agapi yaro biasa turun tu yaro biasa kajama wita macai alena tapama kada kama kok. Ya kuya wisang itu aturan na wadingi surete kama imangnya pa. Dena wadingi di jamaah. Biasa kata, kama no. Kama, dia bigapu imang. Nako kama itu bigapu imang. Namataja ki, madosa ki. Pakatoya, tumato ako ko bilawa, guruku, desisa na melo mancaji imang. Melomoy tama, ang kapato ng kalima kada Allahu Akbar. Upan mereka Allahu Akbar, napay tama. Jadi dia na melo mancaji imang. Purai gere mapasempajang nalek kuliah natatdengi laku dinukum maka de na sempajang umatoh puan cajimang umatoh. Jadi iya ko samusina ketentuan itu ia miro tawad di suruki surate kamo pabange yana itu imange. Biasa tung kata maka kamo no aja ngkepi imange napo dia kesana iba po dia sange kamo. Agapi iro pak bange maka dia nabita hero ko bangi tawe yana tu matu mancaji rendek tamar suruh. Jadi matu masih kita mancaji matu kendaraan. Maka dia matu masih Islamic Center lono mai iya na mancaji kendaraan mutamar suruh ke pamasin pengalatala. Orang kana anak mutane ka maka da we nalamuki ka siaga negana to mato amate ki masih kita nalamuki ka matu. Maka ka memang tania nak tubut tamatu mata maki masih naikia cahayana apalanna sempajatta matu mancaji kendaraan tamari suruh ke pamasinan pengalatala. Jadi nabi kong hadir jadi naro karena bita lette lori Madinah de gaga na jama sagadina meboi masigi. Siaga pimanero. Agapi kadai ulam muharra dendre tau sahai tau megawi gasana de jetta aja lalo na iro dire engka makada engka anu de nawting ipapole nasabak kumanuru ipaham makada yami tu as-somaja as-sodee agasan na to sampa kasan na pugoy na iganari kung kamuki masage na wattu igaga wattu maja ato malabi kong hadir kira-kira yang mancaji palisa untuk mudah-mudahan kebarakana yang lawi di pengalatan serupa mengyewe gau madecita mancaji matu agasan modalata mancaji bokong tamawari materi serjana pengalatan atau salama na yub biki mat makadane udahul jannata tamano suruga bini mati yarega tama ko suruga siboy agasan babang suruga pare pale tambay cede. Kasi di sahaba, lawi kinabita magkutana, uray mata nagkaroma. Makaday, Yesu Allah Ta'ala, unia kang imatu, masidakang ikaroma ko kodupay. Inuli kira-kira pak galu. Kodupay matu, gabaku meloka masumbangan. Amorosit di melo sumbay narito setang ni. Jadi makka na nabita, loko mi bajak, loko jalo ko setang. Maka dari launi elina
niga baja may lelaw masigie, letu macarita, yan itu setang. Nabi tamakataniya. Niga matu nasang matanga angka, masih jalan lisu, yan itu setang. Jadi lotongan ni tajang ni mayle, agang kana, yero pertama-tama ni tay, we amureku pala, setang. Yang kedua, sapok kedua pusetang. Agang kana lot tiwir ngero asire nakaromana, makaday agasan maginang kamakwe, makada unia kangi sidak kaywi setang ni, makada ayasan. Maka komele inasalambita tayo masih letu macerita, letu cerita kekurangan na pengurusu masige, ia na tu tahu masih pak setang. Kemudian yang ketiga, mele, agasannya mateng nggak lo masih naiknya masih jai lisu, maka dah makiro setang nggak nasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira roman caji paling mudah-mudahan keberkahan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.